Slogan 10. jubilarnog sajma obrazovanja Novofest 2022 je odgovorni prema planeti. Svoj štand imala je kompanija E-reciklaža iz Niša, a njena predstavnica Desanka Damjanović održala je predavanje Recikliraj za budućnost. Naš glavni motiv je ono što nam je i glavna misija cele kompanije, da zaštitimo životnu sredinu, da očuvamo životnu sredinu i mi smo zato i ovde, prevashodno kroz tu našu misiju želimo i da podignemo i da informišemo mlade ljude i da utičemo na podizanje svesti mladog čoveka koliko je bitna reciklaža, naročito sa aspekta zaštite životne sredine. Svoj program na sajmu obrazovanja predstavio je Filozofski fakultet iz Niša. Pa mi volimo da kažemo da smo mi univerzitet u malom, zato što imamo 13 akreditovanih departmana na osnovnim studijama. Pored nacionalne filologije i srbistike imamo i strane, kao što je anglistika, ruski jezik, francuski i nemački. Pored toga imamo sociologiju, filozofiju, istoriju, socijalnu politiku i socijalni rad, potom psihologiju, pedagogiju, kao i novinarstvo i komuniciranje i odnose sa javnošću. To su naši departmani. Trenutno je od naših departmana možda najpopularnija psihologija i anglistika po nekom dosadašnjem iskustvu, ali mi verujemo da nekako su to trendovi koji se stalno menjaju zavisno od tržišta rada i da postoji dovoljno interesovanja i za druge departmane. I Mašinski fakultet iz ovog grada svojim programom potrudio se da privuče što više budućih brucoša. Mašinski fakultet je visokoškolska ustanova sa nekih 60 godina otprilike tradicije i naravno državna institucija koja ima akreditaciju u svim oblastima kojima se fakultet bavi. Što se tiče onoga čime se bavimo, postoje u suštini dva, ja bih nazvao, studijska programa na osnovnim akademskim studijama, to je mašinsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, koji se kasnije na master studijama deli još na niz drugih studijskih programa, tačnije 6 u oblasti mašinstva i jedan studijski program u oblasti menadžmenta, pri čemu postoje moduli u okviru menadžmenta. Ono što je interesantno možda za učenike srednjih škola jeste činjenica da imamo dualno obrazovanje, takođe akreditovano, o čemu se sada dosta priča, što jako predstavlja na neki način prednost naše institucije iz razloga što je broj studenta koji su u vreme studiranja u radnom odnosu sa kompanijama koji ih finansiraju dok studiraju. Tako da smo suočeni, ja ću reći, sa malim problemama. To nije problem, već lepa stvar da imamo potražnju za studentima master studija i čak osnovnih studija za stipendiranje tokom studiranja iz svih nama bliskih opština ili gradova. Štand na sajmu imao je i Tehnički fakultet iz Bora. Budući brucoši, ono što možete da dobijete na Tehničkom fakultetu u Boru jeste kvalitetan nastavni program koji je usmeren na 4 osnovna istraživačka programa, odnosno na Tehničkom fakultetu u Boru možete da studirate inženjerski menadžment, rudarsko inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo i metalurško inženjerstvo. Ono što je glavna prednost našeg fakulteta jeste velika mogućnost zaposlenja upravo u ovoj rudarskoj kompaniji u našem gradu, tako da iskoristite priliku i očekujemo vas kao buduće brucoše. Ni ovaj sajam obrazovanja nije prošao bez Ćupričana, odnosno Akademije vaspitačko-medicinskih studija. Sajam obrazovanja Novofest opravdao je svoje postojanje. Veliki broj uglednih obrazovnih institucija iz zemlje predstavio je svoje obrazovne programe i profile, pružajući posetiocima detaljne informacije o načinu upisa, smerovima i vidovima obrazovanja.